بسم الله الرحمن الرحيم. أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ اليوم المزيد. أدمت يوم ينادي المنادي تطاريو سيطرا يا أهل الجنة እናንተ የጀነት ሰዎች ሆይ إن ربكم تعالى የተላቀው ጌታችሁ ዘይሩኝ ይላችኋል يستحيا على زيارته በሉ ወደ ዚያራው ኑ فيقولون سمعا وطاعة ሰምተናል ታዛዥም ነን ይላሉ ينهضون إلى الزيارة مبادرين ወደ ዚያራው እየተቻኮሉ ይነሳሉ فإذا بالنجائب قد أعدت لهم ያማሩ ግመሎች ተዘጋጅተውላቸው ይገኛል على ظهورها مسرعين እየሮጡ ከላዮቻቸው ላይ ይደላደላሉ إذا أتوا إلى الوادي الأفيد ከሰፊው ሸለቆ በደረሱ ጊዜ جعل لهم موعدا ያ መገናኛ ቦታ የተደረገላቸው ከሆነው هناك እዛም ይሰባሰባሉ لم يغادر الداعي منهم ተጣሪው ከነሱ ውስጥ ማንንም አይተውም أمر الرب تبارك የተላቀውና የተከበረው ጌታ ኩርሲው እንዲመጣ ያዛል فنصب هناك እዚያው ይተከላል ثم نصبت لهم ከዚያ ለነሱ ከብርሃን የሆኑ መናብሮች ይተከላቸዋል من لؤلؤ ከልؤሉእ የሆኑ መንበሮችም من زبر ከዘበርጀድ የሆኑ መንበሮችም من ذهب ከወርቅ የሆኑ መንበሮችም من فضة ከብር የሆኑ መንበሮችም وجلس أدناهم ከነሱ ዝቅተኛው ይቀመጣል ከነሱ ውስጥ ዝቅ ያለ ከመኖር የጠሩ ናቸው جلس أدناهم ከነሱ ዝቅ ያለው ሚስክ ክምር አፈር ላይ ይቀመጣል أن أصحاب እነሱ የኩርሲዎቹ ባለቤቶች በስጦታ ከነሱ የበለጡ እንደሆነ አያስቡ إذا استقرت بهم መቀመጫዎቻቸውም ላይ ሲደላደሉ واطمأنت بهم ቦታዎቻቸውን በእነሱ ስትረጋጋ المنادي ተጣሪው ይጣራል أهل الجنة የጀነት ሰዎች ሆይ لكم عند الله موعدا ለእናንተ አላህ ዘንድ ቃል የተገባላችሁ ሊሞላላችሁ ይፈልጋል يقولون ما هو ይላሉ ምንድነው فيقولون ما هو ምንድነው ይላሉ ألم يبيض وجوهنا ፊታችን አላበራልንምን ويثقل موازيننا ሚዛናችንስ አላከበደልንምን ويدخلنا الجنة ويزحزحنا ጀነትስ አላስገባንን ከጀሃነም አላዳነንምን فبينما هم كذلك እንዲህ እንዳሉ إذ سطع لهم نور ብርሃን ይገለጥላችኋል إذ سطع لهم نور أشرق ብርሃን ይገለጥላችኋል ጀነት ያበራል رفعوا رؤوسهم ራሳቸውን ቀና ሲያደርጉ فإذا الجبار جل جلاله ኃያሉ ጌታ ነው وتقدست أسماؤه ልቅናው ከፍ ይበል ስሞቹም ይቀደሱ عليهم من فوقهم ከበላያቸው ቀርበዋል وقال يا أهل الجنة ከዚያም አለ የጀነት ሰዎች ሆይ وقال يا أهل الجنة እናንተ የጀነት ሰዎች ሆይ ይላል سلام عليكم ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን فلا ترد هذه ይሄ التحية ሰላምታ አይመለስም بأحسن من قولهم እንዲህ ከማለታቸው በተሻለ أنت السلام አላህ ሆይ ሰላም አንተ ነህ ومنك السلام ሰላምም ካንተ ነው تباركت يا ذا الجلال والإكرام የልቅናና የክብር ባለቤት ሆይ ጥራት ይገባ فيتجلى لهم ለነሱም ይገለጥላቸዋል فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك ለነሱም إليهم ይገለጥላቸዋል ጌታ ተባረከ ወተዓላ እየሳቀላቸው فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى ይገለጥላቸዋል ጌታቸው ተባረከ ወተዓላ أهل الجنة ይላልም የጀነት ሰዎች ሆይ أول ما يسمعون من ከሱም መጀመሪያ የሚሰሙት ቃል እሱን ይሆናል عبادي የታሉ ባሮቼ أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروا የታሉ ባሮቼ እነዛ ሳያዩኝ በሩቅ የታዘዙኝ أين عبادي የታሉ ባሮቼ الذين أطاعوني بالغيب ولم يروا እነዛ ሳያዩኝ በሩቅ የታዘዙኝ هذا يوم المزيد ይህ የጭማሬ ቀን ነው ዛሬ سلوني فهذا يوم المزيد ጠይቁኝ ይህ የጭማሬ ቀን ነው فيجتمعون على كلمة واحدة በአንድ ቃል ላይ ይስማማሉ ሁሉ قد رضينا فارض عنا እኛ ወደናል አንተም ውደድልን በሚል يقول لو لم أرض عنكم ይላችኋል እናንተም ባልወድ ኖሮ ጀነቴን አላኖራችሁም ነበር سلوني ጠይቁኝ هذا يوم المزيد ይህ የጭማሬ ቀን ነው يجتمعون على كلمة واحدة በአንድ ቃል ላይ ይስማማሉ أن ربنا ጌታችን ሆይ أن ربنا أرنا ጌታችን ሆይ ፊትህን አሳየን እንመልከትህ
فيكشف لهم الرب جل جلاله ጌታ ጀለ ጀላሉሁ ግርዶሹን ይገልጥላቸዋል ويتجلى لهم ይገለጥላቸዋልም ጭምር ويغشاهم من نوره ከብርሃኑ ይሸፍናቸዋል الله تعالى ጥራት ይገባውና እንዳይቃጠሉ ባይወስን ኑሮ ሊያቃጥላቸው የሚችል ያህል ነበር فلا يبقى في ذلك المجلس አንድም አይቀርም በዚያ ቦታ ያለ ሰው ጌታ ተባረከ ወተዓላም ያናግራል መተያየትን ይተያያል ለሱ እስከሚለው ድረስ እገሌ ሆይ ይሄንን የሰራህበትን ቀን ታስታውሳለህ ወይ ዱንያ ላይ ከሰራው የተወሰኑ ጥፋቶቹ ያስታውሰዋል ይላል ጌታዬ ሆይ አልማርከኝም እንዴ ባሪያው ይላል ጌታዬ ሆይ አልማርከኝም እንዴ ባልምርህማ ይለዋል እዚህ ቦታ ባልደረስክ ነበረ